Peserta dengan nomor undi 3. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada peserta dengan nomor undi 5 untuk dapat melakukan persiapan di belakang panggung. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin, para pecinta seni yang berbahagia, akan kita saksikan bersama-sama penampilan peserta dengan nomor undi 4, Iwayan Warse dari Kabupaten Badung. Selamat menyaksikan. Iya, cucun peka pedang pihak negara sing menyak peka wudu aculik lungkung cucun peka iya mulijo kemarin ngelok ini peka ini diabian kapal coba medah coba gitu deh. Ini lakar membalik peka nyatu sih gitu ya. Peka lakar nyatu satuan peka ikat di sana mati panloban kewala sekonen peka nyatu kedong-dong kuning alih gua dangap ngapa suling dong nih melang yang alih tegak dikia pepangsenya nyungkleng tepuk tangan dumun Om Swastiastu. Sekarang demening hal satu. Nah, dong gitu. Ada reke ketuturan satu, kedesanga mati ban lobang. Kacarita janin nih, di bongkol gunung Imawan. Aduh telaga luwih madan telaga anda wan kumude sareng pelih bekaknya tua nih telaga nih cuci luwih pesan iya nih membah uli selag-selagan batu nericis ngedesin mana sang wadon iya telaga ini mekejang binengenah dicu meliang-liang medemen-demen pas liwar saling bareng ngitarin punyan-punyung yang mentik dicu punyung ini bunganya main dah aja ane mau bunga kuning barak putih ketu masih ada tunjung hilang cudak nesing sandang satuang telaga neto buena disisin telaga nesing ketu nih batu bulitannya mekacakan kegelup ban padang-padangnya ane lumlum kedesin ban pepayonan doa winan luwih pesan telaga nah ini jani keceritahan ya icanga ane subuh kelokdah bahan loban nawa jening kedesanga nawa apa wanan bulung kedesangake nah enak lanjut itu tuh supaya icanga momo setate ngamah be ane ada di telaga
Duh awinan makajang penengejoh jejah cerita yang nejani mapan bumi ini saya kayang bini kewahale itu laut dia ecanga ngeke daya corah apang sidau je yeman be laut mapi-mapi yo dadi prando megeleni teri megundal saka meketuni luwih engkang prando wis putus ditu laut iya ecanga setadeng uncarang jape mandrek jalan lantas yo disisin-sisin tukade kesemu nyak kedek perandau gitu subenya kedek cara nak lingser kawal khangwang perandau centen masa sari kene itu ya setada majalah di sisin tukade mapan toleh ya icangak buka kekit di laut bene meh bekrimik kasakisi ya berturu timpal noleh ya icangak ane melemah kene jemunyi iya tuh nang dagu dia icangak dadi melele aja janin ha masaut timpalnya mirip dia buduh cara jani sang dikata konyang kan kalau ada dua masaut bini ani paling gede sing dadi ketun sing dadi raga nyacak gitu mar gitu pekrimik bini nyan jenis dicuy cangak mapi nawang apa kek pekrimik itu waduh cening gue ayak makejang bapa subenawang cening pasti ke tanero tekeneng bapa mapan bapa melen buka janin sajau nih bapa subeng ngelarang kewikon kalau itu mesaut bini aukot iya jangan uli bidan bener kene anak kengken lahat nih adi wakil tuh sing nawang mesaut jangan nih be ayak makanya mai dewa takut pang pedas cening nawang sih gitu kene unuk ini duga si malu bapak makan sakit keras tambes mati bapak iyan balian kudang balian kaden kayang paranormal lalih bapak no masih bapak gelem itu laut bapak masa saudaning itu bapak masa mayo yang nyak ke bapak segar yang tadi ke bapak kayang jadi mula itu bapak lakan ngutang ke momoan gitu yang nunuk ini sisian bapak pangcening pedas nawa gitu nunuk mara gitu yoi canga mesriak pimujang itu mesaut sahasa nyumbah sehingga ratu pranau yang yakti kadehasa pun luwih utama di kandang di tiang di gitu ampun di tiang kudang tutun di tiang ijen di tiang pengaja aja anda entan angin di tiang puniki nutuk urip
ini yo ibu yang kejam ditu gedek kenyom nyunyur manis yo jangan nenen anjing tanyan bebelok kele ning luwe saja ketok pepinah dening kuala kene kedarman sing ketok sing dadi bantas ditutur sing dadi bantas disatuo sesaneng ne malu benain kudang ngomong utama sing ngasih dibakti ring-ring hidup apa itu lakar ngunywecan gitu nyen mun bebin besik nih pangsing bapung sap sing gitu asing-asing anak mau perguruan asing-asing iraga mau penabian sing dadi pula sing dadi piwa ring separi ditasang meraga guru alpa guru nyening anak kelingsir mau sang pangtan benu sang pradnyan ngopai cepan urat keso nyening tang pedas jening mawa man kengken jening aja makejang masaut laut bene si bar singnya aduh cutat titiang nyurut ayu nih mungkin puntun titiang ijel titiang pengajah-ajah agama pando bentang jangan titiang nuduh urip titiang tepung kerukat gendang pengabdin titiang boh nah duh cening sumanang saya yang gitu teh unduk kuala apalah karma sanak kang malu pangsing liwat bapune menjalan bukan cening masih bidab-daba unduk era gelakang ngawet majah ayah kalau bodika dan cerita yang wah lali yo sangat samelang ranusika am yo ajak itu dogen gaya ini sangat nih sahasa yang larang japa mantra di jauh jadi jalan ini jadi sih gitu tan cerita yang yang kudang lemong kadeng yang kudang sasih kaden subeliwat pesidi kararian icanga kelawan watak bima kejam meh silih asih anu adong ditulau iyo icanga makangan pediti yang kini dewe sinai dewe lakar mati sing tain ngidang ngamah be lantas yo wingi ke daya curah kelisang satu singketun jani yo cangah mau jalan itu di sisi telaga kumuda saron sahasa meli sik-sikan masa sama ini udah seni bapa lacur ceni manu madi ceni cician bapa jadi lasur ceningnya bukan besok masih bapak maresak menawang unduk dan kene bapak di kalau itu makasiabe makajam sahasanya jagan iyo icanga turau kok ada watakon aduh
sing rana dados medios entado wedanan palung ratu Indrayang bawa mangdo titiang ni nabi ni kewena udah cening sian bapak ulian sayang bapak neni ulian resnan bapak neni pening ceding ini bang cening awak duga si telur jani bapak ni anggota jati iya deh juru sau juru pencar menegel wadon supaya mapai guma lakar mai lalebe bapan gumin saya nih ya nih saya buka keto sinah dewa namu sang kalon nih tuhnya gawe dan bapak saya kena apaan bapak kalau itu kedaut bina mekejang barang ngeling sing ratu sang padana tulungin ya titiang mungkin tapi komentar nanti tiang iya di puniki sinah tiang ngomong sekali marah itu menyinbui makayam milih sangat buin ngenen pancing bapak buin ngenen ning marah bapak maketak ada di itu di muncul gunung imawane ada telaga dua yang dapat haroin rau yang itu dewa jak makajang sinah dewa namun ayu man kengke nyak dewa kom dicangir ukod cengidang bapak cepok lakam dewa jak makajang kelis satu cakaukur bini caklok tahun kekabaran kemal kemuncuk gunung bini yang cangak nun bini yang menek cara iraga menek layang bin menek bin tuh dan cari tayang nih janing kelis salah satu nih marah mencang di cangak di dua batu sakit ngerayang ya iu benau sasem sehingga rana di tiang oleh gitu ampun di tiang iya iu benau iya ini apa nolong dia itu laut iu ngerayang ngelanting laut di bawah ya cangak dan cari tayang sakit subah madur itu iu matulihan tepuk ini pulang bin iya cangak bobak merekak ibu ngapak sing bungan ibu mati sekak jani balik kang wake kemo ke kumoda sare yang sing itu sao iu cambil cak ini tiang ini itu laut kebarang ya ben iu dekat beten marang ancak batasnya cangak cek sahasa iu ngapit bau ngomong cangak itu cangak lekak itu laut cangak mati yo gitu nyanyi satuane yang telah bangkem nyanyi terlalu tamane satuane marau kengken iraga mau paris sekolah palo harmoni ngatang jele alo ayu patok
tongos. Nomor 2 dari permana manusia mendasaran ketiga bayu sabda hidup satia ni dasarin doi raga mopok. Nomor 3 dari hidup karena anut yang tentang bidadab naya ke prayon kengkeni raga pangsida ngupo pira sahanane maurip utamane teh dejani toya maka uluning kauripan pangsida sedada resik widang iraga pacang nemu rahayu inggih wonten sapunika maka kirang langkung tutut nanti tiap badong mangupura kirang langkung titiang nas pangampura Om Santi 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 Om ingat